Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Ning Seila Chol at Quasquizin utla Kulbal Sahun Chikreheb Likak Angel, Solok Salisantilhu, Lishholomili Katsolbal Chirulikutana in Nashje, Halek, Shban, Lika Yank, Sashka Yankil, Lishjuamep, Epchak Li, Quinkain, La Josue, La Caleb, Abanquan Kebaquin Habalep Chik, Nakostin Anakwan, Chishka Kubresinki Kapabal, Uchishkebali Kachol Chirish Lekagua Dios. Abanan Kwan Hun, Linash Ashkuchik Lishtiki Lalep, Ebain, Uthaan Lekagua Jesus. Uchanrunak Toruk Chehalak la o Kuitaka Kaya Lekagua Jesus. Manaktaka Kelekachol Chirish. Kabiak Linasche Kelihu, Hebreos, capítulo 12, versículo 1 ut versículo 2. Numtajenakshk alep lacholo bahom, yal chirish le kapabal. Likyokep chekasutbal. Hokan utan, la uakwi. Kisiak chekish chishhonin li ik. Hokwi limak linakosh luktasi. Utkawak kachol chi anilak. Salipe shakabam ilokwi. Kau chekakaya li Jesus linayobang. Utnaberesin krele kapabal. Tohretal. Tosh aklokru. Haan kishkuy li cruz. Ustashutana li kam kchehokan. Shbanak nashnaw chirish li railal. Tosh taw nim la sailal. Utkokko anakwan. Sash nim lishnimak kwal koharibal li Dios. Sa lihu segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nashye. Chikahunilo la ole nakahalam uchi lishlok alikagwa. Hosa hunak lem chimakash tzabalish naku. Yugo chihalanok. Ho tsakalaan. Rahlal yo chikiang likalokal. Utain nashbanu likagwa. Shban nakhaan musiqeh. Nakanaw naklishk angel isantil musiqeh. Reka halbal. Nakangelak chitimil. Ho tananak la uhkwi nakakelish naach manakinka chishbanun kilik angelaan kikin. Hun liqawa científico, han liqawa Marco Lacoboni, sali Universidad Rey California, Aran Los Ángeles, Estados Unidos, nashchinak kiok chishtzilbal rish chanrunak angelak li ululej, manak eblikok neuronas espejo na yemangre, chishtzil rishan, chanrunak neke okchik angelak, nakabanu hunak libanu hom holish alunkil hunak uthanak kwi nashbanu naknaqil hunak chiklipoyanam chishbanun kilakwi lina lebain liqana Elena de White nashik chishye balhun chiklina leb chirishain chirish li yogo jakchi adinak li rajelil ru shka yankil qaqwa Jesus sashka yankilan nukuru chihalak hali nigeshche jaqe ebli versículo li shqil jaqnaqwan li qachol na okchish taubal li rele qagua Dios. Chan lihu segunda de Corintios. Kahkui sashka yanki le qagua Jesús. Utlihu Romanos capítulo 12 versículo 1-2 nekeshkut li kyalok li kwan qikin rahlal gutan rahlal honal. Arin li apostol Pablo yoche atinak chirish ebli kwankila lain manak ebli metz ewain li nekeshchal shqeheb qahalbal. Ho chandrune ke rahan lishbenil han li ruchi choch li narah qahalbal chban li naqil rahlal gutan narah chikbal ribqikin renaqla uqwi taqabanu li barkwan jokoril bal li khunchik han li santil musiqeh li nak angelak arin chisa tohretal naqut besi tohretal naqt ilmang barkwan li khalaka an li jochish banunkil li santil musiqeh rikin li khunhu chipoyanam Lita ilmang sa shakik, haan li shasik tanarula at shbanungil manakshtaqinkil. Anikh li nakhikh lishkak adin sa liqam. Lishk angel isantil musiqeh. Timil. Utli khalak. Timil akwi. Nakahuntak tarikin kunak lich inamutso. Li tohretal naknashnumsi hayal hokial. Tohretal naknakulak hohun. Lishchak alru pepem. Renak toruk chi khalak chi hungwakil. Ahel ru le qagwa Dios saliqa juam ahel ru naqtaqah saqum risiqi brahlal kutan ahel ru naqtaqapatre naqtishkal shqeh kuichik angelak saliqa juam honas yahkwi li apostol Pablo salihu Filipenses 1:6 kohkoinch ol naqli Dios li yobankre li chabil angela inerikin yoqah kuichis saqum resingil ru tohretal sashkutankil li Jesus utrenak toruk chistawbaliti kilalain
linaraj liqagua Dios qikin ángel runaqrajlal kutan taqayu ami uttaqapats lixteq lisantil musiq exaliqayu am renaqan litajaloqque sashka yankil liqagua Jesús kana naqliqagua Dios tixraq rulish ángel salayu am Panchashagwe naqshina goch beni chiruli hun kamo kain saliqa ángel solok salisantil hu natatkoy beni sa hun chikliqa ángel